Mweri wa Januari yo mwaka ukoragwo ari mweri wa kurana na murimu wa kansa ya njira ya uciari kuri atumia. Riu ritana rigikio kuri atumia kwiyumiria guthurimwo murimu uyu. Akiaria kanitha-ini wa ACK Mung'ang'a kaunti-ini ya Kirinyaga, mwandiki mukaru ministeri ya ugima wa mwiri Mary Muthoni nioritie atumia kwiyumiria guthurimwo murimu uyu tene niguo wakurikana ukarigitwo. Mutumia uthi thibitari urorwe nyomba ya mwana niguo ndugakorwe ni wakinyirirwa ni kansa ya murimu wa nyomba ya mwana na tukamenyaga kansa ni yakurire riria ubakubi gukua. Ritana riri nirinyititwo mbaru ni muthikabu wa kanitha wa ACK kaunti-ini ya Kirinyaga Joseph Karimi Kibucwa akiuga murimu uyu wa kurikana tene no uhote kurigitwo. Turabunjia boro wa ugima mukinyaniru na gutiri ugima mukinyaniru kwiko mundu ni murwaru thiini wa mwiri wake na tuga tutikwenda gutwara andu matuine andu arwaru kana andu abutu kana cionje ugima wa mwiri kindu kina bata na bindeno ya screening ya kansa ni tukuri andu nimetikire kwiyumiria na tondu no ni service turabeo riu andu nimetikire kuthikororo nigetha ale mangi bota kuthondekeka tene mathondekeke tene ugeria go promote indigenous vegetables ira tugoka kuraunchi thiini wa Kirinyaga to encourage andu itu marie nyeni na mboga ira cia kimerera ni undu ni kindu kimwe kiria kirateithia kunina na go prevent cancer thiini wa andu itu. Ihindi riu muthikabu Kibucwa ni akomithitie gucokeria kwa njohi ngananie kaunti-ini ya Kirinyaga. Tukuga irabu ici ciguku micii-ini icio turuga ni bingo reke irabu cikare tauni ni iria ibakuve na cukuru icio ni bingo reke ikoro ibane ne banini nigetha mundu urathi kunywa njobi amenya arathi kunywa njobi. Riu thiko icio uraba mundu wira wa mugunda ndagika nini utigire mundu ni suba ugicoka ndagike wengi mundu ucio na ndangiukira no gukoma komete tondu kirabu kiroba unyujuri. Riu tukuga iyo ni mbara ni tukubatara turwe nayo. Handu-ini ya Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.